one way any converti can any. If you move to me, kita may work any work a car. Is there any next move? No, you see, we are a court or interrogating invalid votes me and Kaber. Kachera. Ki ino malo ki ngeo ka intention ne penonge chiki bolo pe. Okay. We are interrogating. Kachela. Kia feed ma kuone. A feed padano egini weng manyingi de kai. Magi wajo ngo magi nene polling session. Gana tie ni polling session a dek kan obi ngolo ku piare wa bichel bajor. No be na pia bo polling session mi a chel ka parbi. Because penyani pengon kanya Christopher tika lawyer invalid vote beru pere. Pengon kanyo donga tika lawyer weng invalid vote beru duong. Gino mo ne ti kui eno ni ma we ko ngo. Pigi ye kwana ne. So megane is a full-fledged fight. When my cheer, my cheer, jacket young man. Men me recount, men no result. The result will favor me. Catch a recount is frustrated for any reason. When my real jacket, she record voter bribery, make a pocket chant a tear, down only me a death. Okay. Only one hour chair high court. Okay. One man came all. So one don't watch out when you don't hand. Joma win you don't win. Alright, tango wando buru be ko ro mo ko ne bi kati no ichi amene da wi ready maybe look by check we ko ke you mari gikine Tamo luak afoyo don bueno peko paya wan do char look no tam look ne ngani ati wani Christopher pe Acholi peti yo mo ma bi tell one Acholi en we ko Banyankole te ko yor karpa Christopher ni pingo kong la tela pu bin kan waji balalo must go. So anyone pu abi ye wa bi ti yugi yo wa mo ke ken meneno ni gine ni wa solving politically. En ne piti jenge pingar mo rawi the movement ki kuma be 1.7 we am 7 no 80%. So look me opposition ki ngo peke ginu kane ma pere te pa de mi orbera che ka o cha lok ni aga straight line yang ki cha 1980 1960 Museveni ye furu jogo en by Pokagago constituency ka kenyo me ke po ye Museveni ka ki charo lok ni ho kono pora kono jo pora tawani jo mani luming go ki tamani ki rie ko tamu ngo ko lo wera ho ko ngo ti roba po we left down to red no roba no we left down be blue no yellow pien ka dong charo politics mi kaga maka neno keta kuina ke bolu kede angole atede te okoro lutini meno era mi parway zone gitika bolu politics mi kaka ti ubi poko pade makere ko mwara mi achel pepe rebo pade pien lo tiano ke bedara ke kicha ni joma kuja degi bu ngatu mo ke kana mi orbeda poko pade peke an peka na odonga maro ba ko ro be wini legana peko na era ni Nyankole tika kwayo diang ngomwa maana yara mutuaro kiyo ke buru la wa chier ka pera chier peka ne tumo peko nani kero ma miaro beri chingwa kero ti ching ngat ma dok gama tiane ke bon Nyankole mamun jo mo to be ne le ken pingi ko kuru ka wana dole chingwa kuru nge mwa pera ngwan ke bi chago lo topic be lokke pe do be ni balalo mas go topic do be ni coexistence ni do mier kenan kino bere ka chen piango balala chen ti upola chen kan ma do lo wala ba chori Museveni wa ni wayu unu dege ya Museveni wa ni wa unu dege ya so mier kenan ma bo ka iri bo mer kui ni ki mi na li ngwan tinda penyi ali ngwan te ko nyi ki ngo tindo ngen ko nyi ki ngo do ke do ni tiri dil ke de ner wan wen e no jo an medeko ki kwa e dia ki ngo ma ka ni so e ni lok ma mier dano o nen ba wan ke tuolo pe ke nen mer ni o no tiana mantina marro chaya ko mar bia ko meno ni wich mango ma be ne ko gang an gine wen diga teme la wo ni no pa wen do tumo chara chief justice me Uganda so tayar ni tung pa de ga ko kan do be dongo lum juyi no ka pa ko de wan wa re bor no down ma diri ga ma de jem mo ko chope ko be kan no wan be dong lum donga cha ko kelu chu mo ko manyen wa ya ga ko wa amos ma wa ni balalo mi ro ki luenya e come na guerrero takit bene chaldong bene chale we kat kui mi ade kere con balado men lo nyurde chulo dong tika cherro ko a chulo dong we kat kui mi ade kere con balado makin mote me pa de ka er gin mi la wi
ma en dong tino temene o ko winga na na mwa pa bi ta beta binu jo kan do ba ta ko binu ni do donga gi dong pere amos gi dong pere ti ana po mere loire pe o loen gi police pe o loen gi moñ pe ki tere dore mo ke kan ka ngaro be bini court jangman bin gi molo ka ngaro no ni court bo bini baga mea ke kero radio o winyi gi kenyu pe wa mere loen ki police ki ko ki moñ pe an jo kere mere wa tim kuma na wa tok mai chinge gem tigi mudugu gem tigi tale chinge wa no pe gi tale chinge ma mere po lo ak me pa de town mala wo ma ja wa da dog gang dano go ye go dog gang pian ka no ne ke loen no ko ne ma ko jo mo kare ko ni police bon ko ni ngo wan wa be loen ki kalam na wa ngwa tio loen ana po bene de Luo FM for being neutral me ye ben an me be in radio kai atama the spirit should be encouraged ana po ma all right and then